Pa pre svega želim da se zahvalim ljudima koji su nam i pomogli pri izradi, pri kompletiranju ovog projekta i ovo je trenutno jedini parkić u Leštanima i zaista nam je veliko zadovoljstvo što će danas mališani ovde da se raduju, a i u budućnosti i nadam se da ćemo zajednički sa građanima Leštana i održavati ovaj parkić da bude ovako lep. Što se tiče sredstava, u njega je uloženo oko $1.000.000 i zaista jedan prelep mali parkić. Nadam se da ovo nije ni poslednji. Opština Grocka je zadnjih 2 godine više od 10 parkića da li uredila, da li napravila novih, tako da ćemo nastaviti tim tempom i dalje i očekujemo da će sva mesta na našoj opštini biti pokrivena, možda ne ovakvim, ali nekim sličnim parkićima za decu. Opština Grocka se nalazi u prve 3 beogradske opštine po priraštaju dece, tako da potreba je zaista ogromna. Vi znate da se na našoj teritoriji nalazi i osnovna škola Nikola Tesla, koja je najveća u Srbiji, tako da potreba je ogromna i nadam se da su roditelji zadovoljni i da ćemo i dalje praviti zajedničke projekte kako bi naši klinci ovde uživali svakako.